Mynta ke Sngi live hoturuk bram kong arjar poson Kumba khatlai ne khat Ngut Thep kyrteng ki candidate jong Voice of the People Party VPP haka Jaintia Hill Autonomous District Council nakamata ka election misi ka ban salong no shen karkum kilat pathai ko bor uma chan bor sulai ubadai banikon nakamodop mudang constituency ulapan shai ba kumki Kyrtong jong Voice of the People Party VPP kibra long pun khre ba hape dai berkenik MDC ka ban long Ketkam ke cinti belu ni MK hidup kat lengut kita pai ni. Narem zaman ni. Narem katte hidup for ROG Sngi lepas ni. Demo parti wagi candidate huruf prepare on dong. Ketkam ke jinginai cuak sini Yusuf kita response nanti semua. Kejengyo i man full preparation. Oi tahu kata jengkri ma kam ke parti hi hi thong ke parti ko ko pre kam tam kiwa dau pun ni kam sen ku ya manifesto ko wa man bai ki jengpular kita tahu dua matam ni ki borok di candidate ku emlang ni i le kam ki candidate ye ni dem ta ka jengka yang ke parti borok kat ki entah yang kuat parti yang lebih teh. Dan kadang IB akan tin kuat na. Bersama suka wah perlu diperjual citai untuk dah ci jemput kat ini. Ada perlu pas lagi. Igawi ya boleh kemat wah kontrak kemat. Jadi kita dari cicanya ikut start yang baik bah. Ingat je ada urusan kijing job le job kijing start. Job ke jing che jing sia ko jing Mynta